so bompaye wo do ho hye nyame nsa wo sua nyame asem wo wie se wo kodware wo ba adwuma it those normal but once in a while something must interject and disrupt that activity and you have to be intentional so wo sheda na bibi bowram na ade ne bowram a the new excitement about those the mundane stuff no and to say wo say bedroom rebi na boring because onyame boy with adventure. Saying your hand, say, oh boy, with that new thing and a new things. It doesn't have to. Upon you say, "Bia, met to Dubai, and now China, and now say, yeah, no." Sometimes, baby, new things. Me got snap baby keke. Okay. Now Shaniema and crab playing ground. Crowd me got now. Now he said the Enkodani diagrona. Those things disrupt and interject, but a new perspective. About adebia wunye bida that be beka adebia wunye bida wo be try ebi kra wonko awards night da wo sheda alcohol ebi kra wonko ankelebo ni play bi no sheda all those things you know to interject because you know sometimes e na ye gene say ka be ma bi wo me life mu a enko ba bi wo me life da bi no oba no so the problems dey ba first ebi a wo problem e 10% or the menti beka if you are not the problem, solving the problem is not bringing another person because Nipano or come with strength and weaknesses. Okay. And weaknesses will overwhelm you. It's the end of the year, one as a person, no. Obesha that didn't maybe. Na Asare evangelism say unko bi da mo kono akọ a new perspective wonu nam ko bo so hia akwa bi a ware nsa bi na say be self Jesus say we ready no just Jesus do no hwan azida Jesus no on hwan na hwe na na hwe say ana we dey da obi say okay because me bi e ko evangelism obi say akwa bi o so anamo an obi pie ba ho na wo twam ni ebowura ho na so ye be nyame asem na akere mo montra ho monka de mo beka ye kanya na omudi nkoma fe wi o se mo se Yesu no ye hwan na se Yesu no na be wuche wo nkwa eti se odo homa na odo boni nyina ache okay monka na me so me fa de se ka se Awurade Yesu na ade na o kan carelessly no wo wo tutu say ade obi anya obenya mpopa na obi Yesu wo obewu ma obi se de obi wari nsa ete ho na wagegi adamu no de ade wo ni sim anyway asenu na se enkwasa asenu ma wona awayira Awurade Yesu e fa say miura ene ma je kwa o kana sa fa me boni nyina ache me efi na okro wo ye Awurade ene ma je kwa betra me mu fa ho wo hye me wo se no ano no yes Yesu di amen but you know so onim say waka mere words nenso no waka nsem in the spiritual realm it carries power waka nsem that time no cancer and immediately no yes we move from baby darkness to light but won we because enye ayi etubo say akire niema bi be chance bi sisi no say asa nan say bibi wo me onim say asem no okokae no eti sometimes adekro no be ye no bu nse next time onu ma no wafe I don't say, and I'll grab a beer. Yeah, papers better than when we do it. Daily Post and so and New Crusading Guide and also a Waha. Okay, Miss Me War, daily graphic more daily graphic and some baby so the Denimuha, Bank of Ghana, governor. Or a nice man, governor of the Bank of Ghana, very handsome, handsome with brains. Yes, say man, yes, beauty with brains. No, correct. Ain't handsome with brains. Well, maybe on us why or the handsome, no, as you need it. Oh, but where the handsome will be on it. And the Bank of Ghana governor urges IMF to reshape support to Africa. Another voluntary tax compliance, indigenous business leaseway. KGL Group pays 153.21 million Ghana cedis to Ghana Revenue Authority and also ewaha na no dachi be beka wasem say Ghana Revenue Authority for no so omo per se indigenous businesses ahodo na for mo serious so omo so mfa ni die ema omo so hu de kwan omo befa so yes because se bia wo dru shop bi na se on tua tax je wo tum na wo de credit tutum na wo de credit tum no obeda nya tax na ba betua obeda nya tax no aba betua
enti ese omusu hu kawa ayi timemfo no anasa civilians no say wo no omo respect yes no ye mo no oh obapa na yi fe ne say adwuma ya wo yi untu ahwe ma aban o esu eto ya betua yi eno na aban ye de be ye kwan ye de be ye sei no akrokro no na because aha ne yanyante ya sete sama oka abrochire de abrochire nya Ghana abrochire enya Ghana your system your culture no wo prepare offering the terrain no yeah different high infantity it has a wood to no kwase de wo twi hwene munyi no no correct enti no se nipa bi say wo pese or voluntarily wo fi nipa mbetu ato a especially the small scale no small scale businesses abra anya wo na wa bo na bosi amade de ye adwuma na wo aba no so wo ma na hwe ono wo hye na adwuma se a wo mfa kaprema no wo amono ne a obi sha a government timi support so o masene in terms of businesses ka wo obi hye na brase a e de mo na ade bema no eso so eduru ho a na wo pese wo benefit nti eso wo kwa befa so a nipa no taxi tua no wo befa in a way adodo any die ba wo bowra ne shop na the credit the GRA won't tax system as because abrochi na nya Ghana eno ye patapa toje na we are to store ni na who expect say nipa ne kwa be no befa so be adwuma na gu so ofa nipa miensa nipa ne nyine kwa kwotena fie eti say wo ha wa asa ya ha ne yekrom ha no asa obi nyo asa menyaw asa obi nya ni nua asa menyaw eti say me ye de be yawo ya say me ye de be hyew enye nyansa eti be sre yen hu say Ghana for no they are trying obi wa bresa no titi no momromu sa with no help from anywhere and what me establishes a small business no so be so otua to ma eyampa e wo man ni ma so otua bi ma so what I say but wonko na wonko ye ne patapa ye de ano brebe wo bra nipa no wote wa wo hunu corruption aye koso wo bra nipa no wo hu ni area e kwan kra ye nye hospital kra ni ho eti wo baba tisa nipa no so eto kai no eye patapa na ye de ba eto da kura receipt ya mbeti bi kura ho enye ore eno patapa na ye de ba na de abrochire no wo hu ba bi emfuturo wo ana nipa no wo pe healthcare wonya ana wo pe school wonya wo pe loan wonya ye hye da num kane a loan na oje no interest sen wo tua kitwe bi anya 35 ne 20 ne 40% loan interest ne nkofo tua it is a wo no it is who the difference the system the terrain the culture so ote wo mase na wo kwa wo the empathy bi akọ eto na wo pese otua na wo the empathy bi akọ na wo the patapa de no na ya manipa no nipa no area wo tim futuro kra na wo e wo be bie shop na wo pamade wo so buy won tia tax into atum wo aba na de na wa ya ma no wo mie nso anka amaje ne to e de okoji loan na wo tua bi ma no da bi eti amono ne de na wo de be compare ha de na ye pe eti ese mo ye very careful problem ba kono no aha nya ma no ne ni me bi wo ho no mo emfa wa ha emfa eti ese wo hu ye terrain ne ye culture no hu kwa eti ese GRA for say be ye yi no ntie to makotum de clear atom patapasam wo patapasam de contribution abana contribute ama sa nipa no as an individual obi sukura wuntua na ya fine nipa na de contribution obi business na ban sika be ne wo aban de nim bosia okoji ye 40% interest amono no kwa 0.05% na ebi wo ho mutua bi wo kra loan okoji na ye 1% interest no otua loan no okoji de be ye adwuma no 1% o man wonya bi wa ha nipa no obi na adwuma wonya bi wa ha it is a nipa no bre na wo pe tax ye patapa na ye de de ano bre it is a person voluntarily crofo tua tax eye based on respect any kasade enye patapa asam ene se de mu besia ye nti ko no obapa ye nim eti we be se otua kakra de mo man nti se be o man ni baby onti won wo hu se amonyofo ewie ska o wie ska ni onti na de onti ni news onti so mpaka se ebo onti se obi ewie sika onti se o mu di sika bo FNDC ni MPP eti no ono okote we a e de ne be interest ni so onti tax eti ya krokro e na de be man because what wo hu se o hu sika ye de man krofo bi ono osi so o man ni sika be no o man de amano maslog de kra no o mo cha onya bi ana o mo cha kra de o mo krofo no mo de ma wo ebewie na ebi edibi na fe hwan na ye de ama amafo ayi wo se dipa ni si so amwo bia onya mo bia mfiri no a try ya kire no be bia adwuma na eye yi ana aba
na makoto matro tax kese bi na mse GRA for munnim adwuma ye na watro tax kese bi na ode abeto wantua ye beto adwuma na ye to adwuma nim na nipa no kotena fia at the end of the day benefit na o man nya fi obi bechi obi ska kura na ye kwaje tax eti wo be ka say ai e na abrochire che omo system na develop ya e man krofo di eni gie tax no mo develop bi wa e mo be na mo de ma obi nipa no ni suna make ne ba bi o te kura ne kwan ye kane ama ensuo ma bebia abroche wudu Europe obi wo ho se ne kane ama ana obi wo ho se nsuo ma obi wo bebia o tie nsuo ma kane ama abanye shema ba so o metia tax o te wonim corruption e koso wonim ntie se we diska we ni aboska million Ghana cedis $10 what te nyina eti da nipa we no se we bi adwuma indigenous business individuals ankrankra o ma bre na pese o tia tase patapa de koto shop ni onni madwuma so atiase enti GRA for mu hu the system ne ye wo mu no no mu bre ai ti se ye kro mu ha sa wo ba ye footballer ka pre bi ne ho aba ne de beboa wo ne sese wo pe agent boa wo ba na e bedroom re bi na wo ba na o man ne say o mebo national team bi ye chase kakese ama na nkrofo abrochire academy ni ade opportunities e wo ho e man nkrofo eti bi kosuo e bi wo ha da bi o adwo se wo na wo ba footballer no ni ball ba wona wo be bre wona be bon ho ka e ka wo no wo wona be fig no Omani ni avenue bi o de beboa sa young footballer no e develop no but o wie ni ese national team o mebo na national team o charge a e yema ni skakesa na Ghana fa na sa sorry no o mo criticize say no ba panya me nhira wate eso so wo ko anasa wo ko England ko henkola nketoa se de esi na cha wo se me ba ni enim ball ba eno an se me pe academy bi meko aban ne beboa me because o mo hu se talent na e wa akwada ne mu no e beboa the entire nation o man be nya ho fa so why na ne buy footballer o man na ya so mu ne ye boa wo ana ye to butumpo ama na me brebre atue emiemia me mo wuramu a hya me bai na afa da che obegina afa da mo so yate bra na beba national team ba wo panfo eti ana mo Casa Blasters ye chase kama mo ya mo nkama no ntum because o man contributed nothing ntina ya na aboga for players no bofu no o man contributed nothing okay but o no ne no man contribute bibi eti ye de kakra bi ma no eso yi wo man na de na wo ye ma no enye ne ma me obi ne hu ne mobo fa no e bo ne hu ka eye se ya etire ye ne de mo fa na no me ba national team ko show mo ma wo skill wa habre o mo bre onya mo amfiri ba bia o tu sa wo nuru ha on kwa na kromu akra football no se nye national team na abenya abo me sisika na munye de me say enro na me bisa safo say Ghana Premier League for no ye local clubs yeah send that ya players no wo mu tue o mo say na e che say de oboma me no kwa me say na we see footballer obi kura je 500 cedis yes every classes fee and will be akatua wo ba bress afa edumre na edu say na national team na Blasters na multiax ka kese dia mo man ne kapre o mo kapre wa akora ne training mu o man ne kabe na o man ne bo akora ne ho akora ne nyini it's a next opportunity any me beba mo de you have a part to play so obetua make yi but anya wo de hie nti anya wo busuani nti wo so ba na Blasters ka esu ka ya wo faase eya wo ba na yes our football and ye chese skara man ka be wo de oje double crap but enam say any we ani bre enam say enye no man no e diska we e command Blasters any ade batun ka Blaster player no ye unua o ye wukunu o ye wo yere wo fase no oji abafia e ka be say mun kama no nti na mun mbra ya bre ye go school any aba ne ho ka ye kuro ma wuti so obi kasa jejejeje dodo na ye ni bre ampa ama ne fantia e ko ne fa obeka na no atum no kre e ban ne fa sesi ya obeka na no atum no kre eti ye nya hwe ye ti GRA for amanyofu kra ye hu GRA for indigenous businesses no cover wo mo na wo munya say na ntia tax in 3 years 4 years ma baba betu enti me to adwumanim na aba obi shop ko obi share say the credit aba betu what are you talking about so ye be na eda mo ne wo mo a ye je wo nka abosia wo mo ho no na wo ka wo ba enye patapa na wo de ba wo de ahobrase na beba ye nim oto no otisa amanyafo giska millions obi amane bi o si so our mine contribution be no contribute man baby o te kra na ye kwan kra anya nsuo nye etu be se metua tax mawa ene patapa na editua tax ye de akrokro apam so me enko me da se mu papa anopanya me won koso anu wo nhira ntia nya nwanwa se edin ne ye nhira na anopai daily post aposu ene se ye tempo anu de abusua ye te anwem live ewo 90.7 Sompa Nkransa no 106.1 Techima Sompa
101.1 ye mo ho ya akonyina no ye de som papa no sanso asomo na Daily Post de obokrata e de ababetoa na wo chese we de first lady Ghana Nana Frema Ampomosika Melody na Mahama no na wo hye maba wano enkran ewo young singles rally ye course wo sekumono se wo mon kata won hunsie na fe won pe bibi papa bi nsi wo mo ni so se de be ya da che na eda ho no eye wo mo dia o betimi akura mu ye ni wo mu die nso no ye de ne die ebema anopa Daily Post de bokrata wotwa ehonsem ya wo de aba na no nkrofo a wo mo kokohia brekum Chelsea team bus ewo bibienin potem ho baabi kototo atu ma enam so ma Dominic Frempo woti na nanom wonse de no police service with integrity wo ma ye wo madwuma ni bio amnya nipa baanu pan chi aso wo monfoni ene wo Daily Post de bokrata mu Gideon Bawa dodo na enim no na ye wo leader no gang leader no wadi mfinhye aduasa ena Muhammad Ahmed wonu so di mfinhye adunu enum dodo ni say can do nti wonde bibia wotumi yo na no wo makwa kotutu asesei police for nso aso wo mo panchi anopai ehonsem edaha free primary health care ashase ya mansin be se wo ha adunu mu de wo manmu babia won benya esomfa so anopai yewura mintaka no nimfuni ene wo Daily Post de bokrata no mu no so ye boso ede amayetiefo na mahemfo ya wo mo wo atwema ntemu na yewura Emmanuel Amakofibua wo mo abona baso echese wa ya de papa na wasom mantan no titru no wo mo abona bodin wo se abozen fatawa na sa bodin efata honorable Emmanuel Amakofibua anti citation kese na wo maye ediama no na nanom tutugu so ebodwa na wo mo edebo na baso eja onim se sa program no lance minister ya die bi mane ye mefe pa wo program na okay omo man citation ni wie yo receive ye no bu nkotodwe na me se ewo nananom anim ode ne nan mienu nyina sisi ni kotodwe gufom ni die man ni die se no sre nananom se we die ye but wo mu hia nka bom nso chiefs no okay because uko western region wa Ghana ha bibia bi wo ho bi gold oil bibia bi wo western region but me se so omunya as region no omunya ahensem man so che ahensem nko a no hini we di we enam court na we di we nam ha na me say minister pa na abu kotodwe wo yes oh wow like na wa woni kapre na hantan na obi a woni kapre na hantan ni je da bia me ka se omo ska do mdo mo anse pa omo ye je omo ni kapre enu so ti no woni kapre ni je asisi woni kapre ye za hwene pa nkasa ankure hunu ne yedede enu so no ahobrase eye obro ho ase nyame ma oso enu no na Daily Post de obokrata akro na wode yewra Professor Michael Kwemfoni ababetoa ejeyron na wochese wono nso eta said the high court say waje tumi no de free OSP ne nsam ede ama attorney general no na said the kan ne also constitution first Prof Kwe backs high court in stripping OSP's prosecutional power enti enonso ena no pay krata no etwa ya wode aba Vice President Jenana Aboagye my professor wono nso ne yemma na kwaba ewo Spain na behwe krata Daily Post etwa de aba krata fo etoso nso eforia no na ese woni ense o ka kire we a fourth high level meeting of the Initiative in Defense of Democracy eno ho na wakwa koduru Spain abrechimamu a Barcelona mountain so wo mo Asia no echense Madrid ne Barca Asia wo mo ebo machi anopai eno nso edaha Daily Post de bokrata no wetwa bana ye bosu bi ede ama yetiefo a won mu etie sompa afidi kese na enese na bedi akire na Spain no mampani John Dramani Mahama nso sisi wadru
Brazzaville no ha Kongo asɛn na meken ya wɔkɔ akɔdom aboa na fe mampane Dennis so ne Ngoso ɔno nso ne ceremonial initiative no wɔnom ɛkɔ akɔdi ho dwuma anopai krata no atwade aba yɛbɔ so bi ɛde ama yɛtifo adwa yeah, the daily guide na it was so tew okay na me the Ghanaian Times one story be so afem na edonkume wo mai emrahye bedwam no a wo mo friends emchofo enhyiamu otafo mrahye bedwani Yera Vincent Eko Asefoa wono ne kasa na wo kyeremu ese National Pensions Regulatory Authority for NPRA penyini pa woda no Yera Chris Buedi Mensa en wo mo ede eja egu ni chemu se wo ba ye ne esika ne de nyafu twia ne ho double salaries to Tobiland Cruises ne ehyen akese ni nyina ya allegations ya wo mo ede to papa ne tuzu se MPA for wo mutimi di enchiremu eba efa saa ne ma no ho na adwuma bi a wo ba ye nso nam so ama bo oman ne kapa enyasem ketwa enti enu a ehu asem wo mo ekan bi akrata nso afa bi ede aba na ena Akosua cartoon no a wo de ba ye no wo se onipa nse hwe man no look like nothing eno na wo de aba prosecution powers wakasafa Yera Kisie Jaben Office of the Special Prosecutor na Attorney General atnaye ensemo a High Court no edi ruling ne ba SSC a OSP ni prosecutorial powers bia wo honom se bia wo bebo kwa adu enti eno so ho asem no was we kakra de wo mu ye nyina nse OSP ni wo behwa na ye afiri ho ya scrap sa office no enti eno ho asem na Akosua ye ne cartoon edi aba na asem bia si ewa Ashanti region ma me kura na me won se na amafo bi so akukuduro wo krom apa hey suspect bi ayache no police for amaka me who story na o kwa me bi boss na me say na hey kromfo kukuro hey kromfo we de na kukudu o chen bonsam say police for car who ko wiade as obi ko fa judge bi bayire judge o ko wiade a judge bayire hey na yesi police ni na wo twi yesen na driver ni no twi wako park wo pharmacy bi so wako akota draba en wo ja engine so kinesi eni na obetu dia suspect na kotena car ni ma chese wo kotu car ne de adwane na police car no a wo de kwa he o man police car ya register bibia wo de kwa he neti wo ko na wo ko share police for wo kwan so mo say e de na wo beka enti ene wono na ya banka bagu ni nse ya wogina ka ne ho ayetwa ne pe wa hebe manim konjom pin no ho ate enti e ho asem wa ha lawyer for edema Joanna Kwe kane minka se ex-wife enfama ni ama Kwe Richard na ne lawyer for se wo mu hia update se court asem no ade ba ko a wo mo edeka ho ne se papa no abrante no obo ne yire no okay physical violence okay ene ne mebi enti wo mu hia update say how far na sa asem no se sa side no akosi enti eno so ho asem wo mo se IGP ene ne mrantie no wo mo emfa sa update ne ema wo mo se Yera Godfred yebo adame wono na eye lawyer nima lead no okay enti senior partner ewo Dame and Associates womo na request sa information feed the so they crat akwa chief justice papa na judgment na ebi mu say it was an emotional judgment exactly as one based no one show reality any based on fact say ye be kan was Sompa delight so say side no so wo ho yes enti no so say o ka say u judge obi say the be example amobi am just say the fact of the case the fact of the case no waja to baby and o mo ka say judge no so pass attractive comment bi no so feeder for no e condemn say ye nyesa obi na de na asem the say utimi ka say maame no you're so young and beautiful I mean how obetimi attract no not just say debi sa no kan but e ho ne de amoa enti na say obetimi anya bibia na say ye wahwe no obetimi anya ma de ye due hair no ma wonya na enti no so ho asem na anopai daily guide afabie diaba say Supreme Court enya 150 years enti womo celebrations program womo hye ho fan nra
Chief Justice says it's a justice system and it's a woman system kakra it's a reforms ebem so we yet money now tie dwemu making sure say no credie any atentrene na ube making sure say ube minister na etimi aboa brekum Chelsea player ya wɔhwere ne nkwan ya yi bambofo akire nipa mienu wo saa attack na ekoso na wo nso eboa mahwehwemu etimi akoso ntia no pay daily guide the obokrata no na wo mode amasama ba the Ghanaian Times Kaiser Flats wo tema area ho wo hwe se de dan na yesi ho no amanfo da so timu a Minister of Works and Housing adirect tema Development Corporation for se wo mo entu nkrofo no nyina enfam free sa flat no emu wa hwede den yaye enti the Ghanaian Times anopay wono so afabi ede aba order removal of drobo no Dobro police checkpoint commuters appeal to IGP yes Dobro checkpoint no police for meyi mrantie ne enfam free ho na ne wo mo ye wo ho ne de enye kora enti daily guide ene Ghanaian Times ena makabum no. Okay. Daily graphic and so ewa ha say when say GRD no ewa ha and UPSA Law School Annex Chachuchi Kata only me so a veteran lawyer omonso abonaba so apam fa kakra bra na mati for mrem and na eno so ensam krona New Crusading Guard on there what the Adwoa abobon so ni amakwe ni na yere de no a oba na se wobobo na ni so nyina eno so eda ha na so omo de ne flash life na wogina adupre ho no na omo de aba beto ha e wo ha bi afi the Chronicle da bokrata no wo de suspects na wo machi wo omo mfuni na aba beto akiro ndo wo yi wanim ya wo hwe Mohammed Ahmedia na ni ase wakaka agi pa sa boni ni wodidi na afi Gideon Bawa wono so ne de ene da hai sada ena KGL fonso sika wo mu de awura corporate tax mu de ma GRA ena anopay wo mu de ho receipt de abro mfaso a wo monya ye ho to wo mutua 153 million anopay eno the Chronicle no wose yankan Lucas empa ete yenwotwe ne yimu edu enso for nothing is hidden that will not be made manifest no is anything secret that will not be known and come to light. Enti wohe a mobile any two nema hodo di nkatanimu ene ne ka mobile phone so ni nyina ene da any suspect no wo manim na aba light no Chronicle nti ma metie for ye metie from na adwa wonye sure say ni asemi ya be ya ye di hu nkomo yi sometimes flashy birthday it is possible say betimi a trauma to prove something to the former wife and also outside gentility won cry and also me dey be make us so be here be sometimes you know say obi your more psychologist for be more who say obi a was still respond to experience be a tone eti sansemi e beifa na one na yire na wari jaye na wushie story so I say oba no de ja no like who share tie de ono na sam na kana say the divorce na oba no na sha ase eti won say which means betimi abasa na bi oba no pese oja na bia no ompene sa the possibility is there it is sometimes it's bia na ma sha ase koye mawa you want to it's like ube say we bibi that is your way of responding to and to prove pepper them and to prove you know my yeniema say just to send a message eti bebre na omo lifestyle outside bebre na ya na trauma especially cases na ba bontema obia ehunu say recently akora bia na owo social media iso one ne maame na I don't know the esi ya na enkrofo ebe truly akora keto wombe truly no and as a way said uka ya na madua cross as a way to prove said there be me ba na ho ofe me ba no me ba na de no ho ofe no post akola ni videos more and more and
just to prove to yes one more share say yeah more can enya no kure na ye kura na ye say no but e basa nso a emmoa e basa nso emmoa betimi aye bibi na echire no obe heali awie no ya wutu na send ye ma bebre anti ya ye beje nta yi Accra conference ni just to chese me yama chese ebi mo how they respond to pain and how they respond to pain and I say ya na bi ebi de say most of the time na ma o mu jaware no nipa ni jaware wi na afei na obebo life afei na ne ho be ye fe afei energy ni there be I have to let you know so jam me kwa man say so na nsheda so ni mu no uti se nieme cause wokoda na jo a wono na etwe nyame bo se ne suban ne se so enti o se oye ade nyina abo abofo bo bronsam eti etua no odi mfuturo ehye ne ho animu nyama ye bronsam ya eti everybody abo otu di sweti ya odi mfuturo ya de e ne ho me tenem ema hu an wani abre wosam say wey tutu mi chine ye nyina wey na we so mutimi ye obone o say ekra be dia chaw to the extent to say ko wi ase o sabe wu wase je say o tampa suba ntina be wu pa na wanwu amame na wo ko hu ma we mu me ye ne de o twen ma eno kra ba ko pe we mo ma ye 1000 0260 ye kasi edi ko body ye beche bomra 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 na waba na ya foul. Hello. Yes. Hey. Ajanimo. Hey. Ona adamu no. Bitamu ha. Wodam. Bitamu sa gina mu ka ho. Wodam ginam ma yentie we. Bitamu sa gina. Mama adwuma yo. Opo adwuma no. Yeah, that's it. The Jacka media man of partner, a brilliant. Naminchia incoming national organizer. A branded one thing with my human for ranking, them ranking with him. And a greater Accra was organized a boy, once about and a Christian Lord, once about for you organizer. You, a year taxes to know what someone walking. And I'm a kakakra. Ghana, dear Bakoy, enemy Gane, a Turkia, a tour, Nitia, a Yenipaya, and so, and what is it your man you, and already your man you, and the Akaja Tia, numbers of it Tia, neither can get into my doom here, babe. Again, I can hear Yamaka and the Miagaso. What do you say? And this one by Oma Bellier, because what Casu wanted a tour be, and the Asosino Arabava. Lighting. Can watch it and stay now lighting to me. The sooner them, what you say, and they are not on the 2 more in Tiana, Yampa and Yawamay. Now to a man at the Theatre, Barbara Mukra to a Tiao, and what you say, Barbara Mukra. Yes, a 20 piano, that is a Romano, and woman yard or Moyan, no Muntia, they can come with Mate. National chairman. Medasipa Jenny Mona didn't dear Eba. Hello. Being recorded. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Me pacho minya ben Meshiani. Kwaku Otin, Mekatefi 37, Sompa 37. Okay, Kwaku Maminti away. You want Akosua pay Mamintia or Namintia or Chief for no phone na our Muti Sompa from Anopay. Namintia Mira Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Namenka MPP Devi Amekase ye Kugo na 2024 no. Say Kugo ye MPP say MPP and me 2028 Ghana for more fan say that. Na MPP recommend din kunim 2028 and e kashia na be na general secretary so.
na te be general secretary so dia and na general secretary obetumi aboa partner me akodi nkuninde Dr. Henry Kwabla Kokufu ono no obetumi aboa Dr. Baumi ama na mi so ade hu no abam me akodi tumi ne enya majority in parliament na de Akosua me ka say this time ante Akosua ye be sele na nanom judges for no say this time ye be sele mu omo fa no kure enye the Ghana say politicians no omo die hamo enye mfiri bi so die hamo ala so polum bi so die hamo etu omo ani da omo so pa judges eni say kwete judges na ase ehu bi be so omo say die president ma yi ye ma mi to kuno editi ehu bi be so omo no omo fa no kure enye mana na amana ye say ti so mi tie be select judges no ma o so muslim say president ma ka say o ba be pointi NDC judges or boy or pointi judges for 53 the court Ghana your court na ye be so mo fa no kura nya mo mo fo mani to politicians ye be you dey kan no kura ni yin we dey na o man ni na aka wati ye be so ye be president ma mo o dey play ana bi bia say o Ghana and ko copy akoya for musika and teacher for yentia o muka and pure tobacco ye 1 CD and bi bia say o man mo be so the Ghana ya dey nkwa Dr. Alhaji Mahmoud Baumia oni ye Dr. Henry Kwabla Kokufu mi ba Yeda CP 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Akosua Aboagye. Nana Mwakuni. Mefacho Nana Mwako Aboagye Okwesi. Efa Nana Mwako Aboagye ne kan. Mate. Aboagye dia yim yambo ma. Didika no nicha income na chairman. Yuga ana Aboagye ejafo. Mina Akosua. Let's say 2020 election and yet election ada tafamu yenta ira na bosi da kuachi the omen na chairman or party na party Kenya Akosua kana personal to be the career because we chose south and let had any of you let at me be a company at the for any solid party you can be I'm not party any my the Akosua now ka 12 after a 12 year uti attack the children mine but the uti attack that is the uti unya so efasua and then I shall so go uti attack and come on mine because the uti attack now what is judgment there airport like I get a report that DCD MCD XD after Nima Momana or Mana that can you be a Yanafa na your Konosama and then I should be inclined and then if you take property uti but the open question who show it some man of all Pangania, Unya is showing the Benashu and the road chat at Yaman. And I was saying, proposing, getting each other. Almost an idea of Martin, putting us on fast for those are a true channel. The kind a yet, Nishi Pepper, United Jasua. Also, Obagia, and the very year, the one with the bomb with the shade for the moment, Mana, yet you check your Hoshi and Dia. I shall bring you. Mate, the airport one, $11 million. Emma Sando Bete, Aboagye renovation, our apata on the room, the can who say renovation, and maybe $11 million. Nate Medase Nana Mwako Aboagye 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Akosua. Yes. Mache. Yeah, eja me pacho me papa ben me shiani. Wo fa Edward ni. Ayo, wo fa Edward, ma mentie wa no pe. Ma media wa ti for ka media o de say apam any million ogbembo me chia wo mu. Ene oba na o ka ho wona ne ye program Adwoa Asare ye joso. Yo na media wu akwa cheja ko. Emke onu ni original chi a waka. Papa no ni chima dobi. Nyanza ewuma obedi party n'enimo MPP party n'enimo odoboaye. Endi esre delegation se duwa imbushi no. Ena ewura ya oye onodo oni eba woni mema ekwa kanji okọ national youth organizer esre delegation se o mbushi ewura ba no. Na media akopẹ ko kwa me Japan bebi owudi ya no pe mi se nya go bonjia edema. Abusia mini aba na wole ne ye program ena no pe no akase ndi mani aje no ho papa. And then I'm going to Yama Minister be a good to be a war and for him. Now, okay, do some ascend is Western region. Then I had no and never be clear be as a Western region, yeah, Bretna, Medana Sipa, Nabubu is an any annual the cat I said no Akusia. Just a Western region, a baby who said Ghana have me be beer who Paunia or Western region. As we end the more papa, very fine.
tete Lawrence Mreso. Na de bia omo ye budget ya body asengre gwa e point that what say ura kufo ba that is na my sipu ko ura kufo ba na o start sengo ye kwana mai o ye first street no we na ura atame se ba na bi ja kwa gu o mi say Akosua mi fi mi kumba amze na o fi mi renere o fi body ba asengre gwa akoko tikura se bi wo mo ba sa kwa ne so oh Ezu noma koso kana wo ma di bo o ma nyina koko timbo bibia ewo western region ezu ye ne ye mobo ewa kwan eni mi nua ba anopanya mi jira o papa se wo dwen western region o e ma wu yes ye da se pa wo fa Edward say wo di Adwoa Asare nso da se nhira wo di ama na no pay 0260196064 and 0260196065 hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho mi nua ben meshiani. Pacho mi nua ben ma yeframe Lord. We say jinu ponkata manso. Oh yo ponkata manso. Ye da se. Ma yentie wa no pay. Manya mafidi kesi ma mentia ne papa eye onabo erukukuku. E na ledi ma pa wo ye ni injanka wa fa wa to o mo so ohwe wo mo. E na dela edem so baby bi wo bia. Na mentia jo ashiama. Asama communication officer Amontomano. Since I'm part of some who ye Nyamia do me who pa. Ye de jasi so ama the party and you do ye in evia. As a dankan you. Amen. And then anope now ka a tour master. A tour ya bia ya de chichire man. Say you mean ye be beka ye no corner. Now with this tour no na see who so fast wa. The president at Memufu no I then etia tour. When a tuan odia as you impunto bi wo timamufuo no asekremu enyememo mu hia eso yema wo mo ba ye wo kromu na say na ye amanyofuo ekwatase the public account commission se be ba de na obehu se board members ni won ke kan executive your friend it o ma be trust no ma be bu akonta basa bi Ubon so ba ko fotimi disike bia ye betimi je hospital ye betimi je school dan na ba ko fofa tunu ko atunu boto no ni nebusia kwa akodi dan ko foni na ye kon ye ka akodi wa ye se ye mo mo power so ni betimi achi o ma ye so mo we found no so a emma ye so ma we found no so mo we found ye na o ma fa no mo disike dike ye si ye di ye o ma ni ye no ba ko fofa di tunu boto no di oyari ado shop plane no kwa outside no akotruti no no aba yen so enwa ya di wo ma ye nyen so nu yi ono je okre so free outside no di aba no ni no sia no mo nom omo nu ma ha die ni bi ya o ma mu obi ba di atuo no di shop plane or di charter plane no di ko outside no ko no oba mate ya yes aje nyina yes aje nyina ni anwi kibanufo no ho a I say, yes, selfish. Matthias, Medase. O tam naso, Medase. 0260196064 and 0260196065. And nunti na mejina so ka say GRA phone timi nye patapa no fi say ye culture no ye system no e different. Hello. Hello. Me ba chomi ni aba na mehia ni. Me ni toto pachi. Ashimo so ba kanamle. Agbeto me dogo. Me kwagenya. Ai fana me butuo. Mate be me na, ma mintie we. O sibiriki tu sibantima to chiamo fe mama me Akosua Aboagye. Na ho tesa no pe. Nyame adome ho ye pa, sa wonso ho ye de. Adom chi ni na nanu ma chi gina panchi. Ida sukram. Ye de nyame ase. Ye ntie we. Eda wase. Enchi apisi influence na ko yi nyina me ni wunyina ye MCA. E wo do me kwabenya. Honorable Edmond Agbo. Papa nyanko ponshao. Ma no se papa ye do me market afana ntuma pa fra. Oni nam do me de taifa ne do me kwabenya nyina mpotemu awtinu se mpuntu nyuma akwan ne niama pa ekoso eye papa ya da romantia o de Edmond Agbo nyanko ponshao bi dia na me chapita kwasi me oni ni nya kwa jodan kwa e mabuni e bo model bo abawe mame wedding komo enne papa concerning tax we na o link in the example to place above foreign we know ya change you power baby to two be the matching me yes me no nya again matching wonim
Yes, and no, my young fire, yes, cinch and all. And my young young fire cinch. The cinch is a Ghana by the passer will be a movie. Episode you must say, no bit to make access to your friends are buying Bussian Poo, and you saw the channel Bussian, Uncle Yashet, you must say. Here is the case that the pay up a break, ever will bring one while establishing a crack. Now, G was it a GRA? Now, almost the frugal show was a gay. Not almost could padlocks. Abba. Mr. Sanka politely, Omu keep como a buoning young Samu. Nanka, why explain you make the amateurs okay, and your bombardier who say there was so with you. Which means in installment, you see. Not I have an auto shop. Often the shit. Moving and free maybe say way out to take one yama, enforcement radio and your mouth for decent on the street. Move enforcement and go not Kaka make a far and yet your friends and black star in our can. Mammy no crack and your back and back. And you made it do something from solo. If you are confused, you're more $50,000, not $10,000 and a bobo magana. Not the old bonnet pro can, yeah, you won't quite see it, and you just be delivered. So one delivered, yeah, Becca. Chief, it's here, say, and penny for. See a cheap tax and also, no more finding your mapa or mine in your sofa, so my money in your sofa, so any animal that she am Matthias, Meduma, Matthias, shops, Munti, your shops are Google. Mate, medase, Otam Naso. Hello. Yes, Efo. Mamintio, young Shasi and Yanko. Mother, Mamitia incoming, Beta Cracker, now, don't worry. The MPP party, yes, some bra, and you found from the Papa after boy, on Beta Cracker. Education director. Pacho, you 40. You see, your papa, no mama. We are launching the mama cake. And it is so, the United States of Ghana. And no man beneath every year, National Health Insurance. That in the veterans. Now, it is so, and your papa, Obama, here, who buy ya, what veterans say, mama cake. The Woody 4 years now, we are not the Ufa. Ghana, Bama Ken, but I say veterans, and I say, because from my penny for by no more national health insurance. And you know, when Cabo as a Koyan say, Ghana Ken, and you want you walk around or whatever, I'll be a Mama Ken. So, Mama is with you, get it. Yaka said, and get it. What now? I put you in my toe. At one day, stop, who can say? Some can at all. At one, I have Yamagana, and 7 bucks for my debt. And this is for at 40 papa. Especially on share collecting, to be said, Yamin, and in Yanum, almost at 40. That's nearly Magana, and I say that man. Now, you did that's when we bar and the former did to move at this and buy the transfer you just. Omo you ya omo tell you so place ya get one na ma ko this one e ma to na mu di kwa de ye ya kwa se ya putati e ti sa e to na mu di mu jadi na mu fanya aduma papa ma ka na mu petrol di too much e to so mu di amu ni to akese na mu ade ita e be ba be challenge ni ya meda sefo sa wode wode aba me fa nipa mienu na afi ye di dwatew hele Take with you, Papa. I can feel you. Accra, Ghana, West Africa. Our bonnie. Oh, sister, you are brave. I can't only brave, Bruno. I know that the work and issue market is light. Horrible, mammy, dear. Adumo Akosua Asare Apam Dadaa Yahoya pa Adwoa Asare ho ye nyina ho ye. Oh my goodness. Ana madam kona
me kada kupamuno ai Jerry I want to see what all them me kada kupamuno so they say let me dey obempo even pa so I can't come down no yenko yo pa so next time my dear I don't prepare for what I go be o would you dear na you go what I go on one echo papa baromia 2020 president I say papa right tempo na me grow Mami, what you say? Last time Bekata was with you. I can say, you call a promise of God. Now, I thought you know, my dad for you. If I don't know what, I'm a Beka, I said, no more. The many problem. You go on, I don't need to control your daddy. Control it, and come to you. And I know that me more from that. Every party, and the kind of problem. When I come and make call you, you, if I tell, Gamma, you want. And yet, you hear, and you have a president or you. You young or yeah, and I guess what be in man will be 24 hours. One woman now can't go to the banana you within a way. Courtroom, almost our mind, open mind, almost our airport, almost our harbor. And that's a yeah, I mean, what? For as it comes. And we know, I used to take any allowance. You are and I was boss. I mean, you didn't think that I campaign, and I said, no, my girl and tell you. And you know, okay, I think this will come from, and then you know, there's no white city. And then President Coffin, the Batia Petro could do, and you know, and I could go to the national airport, or I could go and a two, I one instrument, you know, but you never forget the president. Mate orubo me da se me fadi o chat wokra. Hello. Me pacho mi nua be na me hia ni. Me pacho nua be ma Felix Bell. Felix. Yo yilo krobo. Yilo krobo. We Felix ma mintie wona o chat wo. Me da se wa ma me akwanya. Wonim se edura no passe na me chi se usre a. Na akuma Nama Amen, that's it. Now, one man, the incoming national chairman, Honorable Aboagye Ejako, Mr. Papa Wee, and immediately, Namibia Chenequa. So the DNTP party, anyone, discipline, a bay Juma, our party. Now, I'm Felix, I'll down what I'm away. Right. Now, Kenya, who can a tone of one seminal. They are no correct. Obina, Granny bread. And when you be Kakra or the business. A year, sir, or the Triapo, Kenya Lea, or many Benyasica, and the Ayen Yemedia, and here. And the Air Crocro, Kenya Okano. And the other one more Mujiji to on the say. So mu kwa ko ditu na o mu fa akropro kakra when you be ya nipa ni be tia fie na watua na ye fe sa nipa na wo brand mo jeni e di atu no ene ni ba e na ye adwuma for 14 months aye tia ni kanu wa brand e di atu school fees e di ase ni ba e na ko school ene wa ye adwuma 14 months ye tia ni kanu This one I watch you and you MC 35,000 a month. Nothing but I get you 14 months and Janica. After who's out of you to one. Who's it's not threat. Ghana 40 to one. You find me a Juma. Say it. Mensu me da se pa we atiefo afrefo no ye de sia na time heba mixture duro no fi se ye nche ye be sorry so na ye de Sompa Rhapsody dwumedie na to so a ye ba besua brabom nimdie ne nyansa na ne ma wo fam personally no wo so de aba na ya boa wo na ma wadwiri mu ada ho watenka mu ada ho na wanya abrabom nyansa na wo de abobra na asi wie time heba mixture se me mu aso nte se eye duro a se malaria fever wo no mu ato aduane nya wo de wonam ta ye wo ye itimi to ase time HH mission
capsules no so dry ya de ma obi a wo junso anajo etoato so bebre we immune system no ayemre wo pe general well-being eno nso ye time HH mixture and capsules obi ampamu agudie wa ho oden akofom eno nso ye time HH mixture and capsules time herbal mixture duro no malaria etimi no wanu ato aduane nya wo de wo ye obi eda bia wo da sori na honam ye wo ya wo dura ye comfort ya ma wo no time herbal mixture ne time HH mixture and capsules no wo mo ye ntafo entibra emane mema nyina etimi num bi ne tu malaria se ne nya mpomden se wo pedudu atu ba bi etu no bi wo ne mom Dr. Tafri Jafre no e wo 0244417669 0244417669 time herbal mixture and a time HH mixture capsules ya jatum prekope Adwoa ene Apam Dadaa mo fi yi 21st clinic sciatica expert na yade sciatica no wo ho pa ya ne tutu pa mapi etete wo mo to ase na twetwon wo ya sania de ba wo sire mu ni ade me pa 21st clinic ho ne sese wo kona wo kogye ayarehwe branches na ya to apete Ghana half na ba bia yare bia yesa wo 21st clinic nanso de yebodin a wo bia pointy fingers wo ho na ye sciatica no enkran Tantra Hill roundabout wo de udu ho ma won se signboard no si ho no kese se wo free Accra na circle no ani chemu wo pokuase amasaman kwan no so a wo nsa nifa so ba se wo free amasaman side nsa wom side na wo ni kire achimota circular wo nsa benkum so du roundabout ho no ma won se signboard no esi ho bowura ho no ne yenhwe tema behind Roman Catholic Asare no Akosua New Market Obom Road ho na obehu ye Kumasi Enwan overseas ye ne Sompa 93.1 e wodan kro no a emu sunyan ye ne Regional Hospital First Gate ne die nimhye Techiman Old GN Bank Building in Kranza ye Ben Children's Park no Takwa Locus ye ne Sompa FM ne wodan kro mutakwa de if you kuma number 9 taxi station hono mo a ye wo brekum ye wo go so na ye sign e wo oboase number ni ye 0540311311 0540311311 eno e 21st clinic number na mediama ono nti frɛ wo mo sesi a ne book you appointment 21st foi no se ukona wo mama wonura a highly efficacious medication wo munuru no faaje aduane na momaduane ebeje nso no ya no wadidi papa na wonkwanda no etimi awade amawo Hajia special local foods wode waje adura wie no ya je waduane nso firi ho esanse ba bia wo bia no wo mutimi de aduane to awo ebia wo nya kwan kura mfiri office na campus wakwa hacho atomic ho na wakwa akudidi apreference kokonte wo cha na se fried rice ne jollof tozi afi no wo mbeye se na nkwan ana eni abomu na fe ye de abrɛw separately enye de beba na atu afre ne bia wobɛka sɛ yɛmfa number akonto so o mmra kora bi kora na ebi na so no enye no bia ntia no wahyɛ ne so 0246 359 921 Hajia Ahoma or TikTok or Instagram Facebook or bia or hwɛ no a wiase nyina apa no so wonsa eka no waje Hajia aduane na wanya nsu papa hyɛ ho kasa na kyerɛ mineral water ene e ba sɛ te sɛ de wakuma wo atwa ne ti de aka yɛ homa esanse nyare wa ye fa wonsu mu no enya de a wono mo kasa abefa bie yebu bebi nsu ebe no ye hwe nchen kane no na ne ye kasa sabre na galansefo ense ye nsui na enne wa hwe nchen se ya twere ho kasa obekwa akono mo nonso ne enti se ya ye frase eyi ase adwabo bia ye be no mu nsu de ya ma nsu no nkasa enye kasa na kyerɛ mineral water entoamu sashemu ana omo dispenser no ne nyina onseka open so hyensu nwunu obetumi anya afiri obese edro benkrom Taifa back hospital echi ne yewo friend was 0206 469 430 Kasoloma Ventures wo ma homa no 0206 469 430 anopai wo mo eneso yemu a nkrata no mu nsem ne se de Ghana tiende no yeba ebede na di kire wo yo nansane ya ansane ye beko no Adwoa birthdays bi wo ho anase safo kantanka e de ba ko bi ba ye wo se efri Akosua frema enchen Genesis Radio go so wo se ene eye Obapa Florence Opoku birthday enti yema Obapa Florence Opoku
a very happy birthday. Was say Ashanti South Regional Police Command Ashanti Bekwai ho ena wo ye Juma Regional Court Unit ho enti police ni kama ena woda ho no no Obapa Florence Opoku ye ma happy birthday. Police uniform ne fatane pa fatane pa enti nyame enhra no na wonye ne kese wonye ne mfra domu enko adomu obrempona na kwaku ampoma wono nso edibi aba na wono no de no wo se ene ye Christopher Kisi a birthday. Christopher Kisi a level 200 biomedical student, science student e wo KNUST. Omo ko bosome so no bia. Iti every ne papa Ora Kingsley Osei Kisi owo UK na uncle Obrempon ene ninua berema kuma Messiah Osei Kisi obusuafo ni nyina ese ye man happy birthday. Nyame ento ne nkwa ne mu na wontimi ema ne wie school no enkunimdie mu na wombeye de wo pese wo ye daachi enti erade enhira no happy birthday Christopher Kisi. Birthday ne de mewie yo any na yes sorry so na Reverend Professor Joseph Osafo-Adu at the Sompa Rhapsody no or the ababa betray so ntie for no pay Adwoa Asare Apam Dadaa no a na wonu aba Akosua Aboagye Akosua nhira de nyame nhira no na mote yenka anopai ye the Sompa Rhapsody bre wa kwapem se nondu ebeso na nondu ebo a na ye the second service dwumadie no nso ato so second service wie ya pe na awia no ye the premtobre kase ebo aba 12 pm pepepe ye wi ana Sompa Sompa delight there be a hunu ka omo the word and na funky Friday no so before and after me confirm me picture number me before apam chop for before and after obi amfa before and after mrana and na before and after any other segment I very very exciting Sompa delight we na Kobla Abuchi Prof aka Prof na ora ono so aba betena se na what the for God and country dwumadie no aba eno so emu odankasa eye social political show ye we ya na hot bite 5:30 e de kasebo emu sham hot bite na baba besomo kwapem se no so beba Prophet Mango Day and so de aka nso ebeto so follow your Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody is up next.